tes ngari kan tepes tes langsung nyantol maralah taruhan jangan calagian mundi kelakuan pasti fokus tak ada tulian demaban kan ngalak terpelanduk pasti alanduk tak kira mula ngotok je hari muntang kancah malam kita paham berdereng bini retin pas tandretan lagian langsung tes tu mak retin normal jagalah mau bahasan bersehari ini cik retin ambian batak keluno berarti sambian gong selet kiba ke dokter sarap pada sebeka je pak jadi tak berjaya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana nikah mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli at-taswij barakah al-hadis wa batu. Setejana tandretan undangan seten gula sangat omul jaki langkong-langkong seteja ajunan para sepuh langkong-langkong semulja ajunan para alim para kiai tokoh masyarakat guru ngaji langkong seteja masyayikh seampun hadir beliamper langkong kakanda kiai muzammil cukanan semulja kiai wafai dari sumber beringin keng telemediri temor okay. Cukanan para kiai sitan kula sanget seteja namul jaki sohibil farhah tuan rumah Kika Dinto Pak Fauzi Suwarga cukan lombongan pisan sedari berkokap bener berkokap biar soro buturin kelek natulin dengan jaga tingkir cukanan seteja cakancah senoman muslimatan rahimakumullah syukur si paling pantas hanyalah daka Allah si ampun apa ring banyak nikmat kagula ajunan dari banyakan ring paring Allah kamanus segula ajunan gula ajunan tak mampu mitong kong langkong nikmat iman Islam nikmat Islam lebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gula ajunan barokah titiring Islam bah bisa apolong tanpa kecuali soki melarat pejabat kiai pasal polong ni ke Islam jadi saking dek Nabi Muhammad tak mungkin apolong pak jaring sendi acara pun kana tengka pun kana karja lebat Nabi Muhammad kabinan sunatan hajian umruan pengajian napa lebat Nabi mumpahda Nabi kan pahda unjengan mun tak ada unjengan mungkin tukang pidato nyengil tau le berkat mungkin kiai ring fong kapi angkan jawat magahuat tetiau ring bangki kapi ni kah ngampung safan lebat napa lebat solawat ini masolawat Nabi Musa yang sobung lemilan mangken tuana Pak Bosi ngarep tuan gula ajunan setong namung napa sompeng kematan kacong haikal kamil sarangan Diana Zain abid ya kan abid boleh berapa seminggu oh lama leler ya tak tahu saya sedikit aja ceknya lagi lu mula seminggu tu akhirnya segini dari okey, orang guna deh. Nasaporan, najupon banyak kiai. Bulan tarkan tuan bad depan bian, entar ngakan, benar beri emek mana. Tapi petunjuk, kok kita merengak sor kan, le beri emek. Orang jengger balongku kalau, cak balik mandelik, beri bitang, rokok poro, rosoro, gitu juk. Ya langku gak gamel jangan kira. Benlis emsin keras kolon emsin. Coba cepat. Mak lambat ke? Siang kok jauh pak. Siang nu dengan tabrak ada. Kisah foran. Napa tua saya paling mapan kemantan barokah pak. Dawun Nabi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tore tuakin setong namun terbarokah. Napa barokah?
Loreng banyak tak oning makai pada Islam. Debun ke sepo, gula ngalak debun ke sepo ke Umar berbingin. Siyadatul khair fil af'al wal aqwal wal ahwal. Di maturina bahasa simpelnya barokah adalah atambah baik, atambah bagus. Setuju nah. Atambah saya setuju nah. Umur sehat na ibadah nah, nak foto nah, rezeki nah, sialako sia bisnis setuju nah ni kak. Atambo mapan saya tak terungak nikah kebaya apa hidup mun tak barokah pak. Orang mun tak barokah jangan mengharap sakinah mawaddah warahmah. Nah malah tak barokah kebaya apa tu dia banyak orang di Sabah 1 hektar keng tak barokah kaya apa tu mobil Pajero umpama tapi tak barokah kaya apa. Odik nikah kudu nikmate pak. Mun tak nikmat kaya apa odik tu deh padan bian teka hajat online capih ke jabo apa lori beri pahandik sepedain mik pas tak tempat sekali kaya apa mata tempat kang ngak polan larang kok le ye gendeng mun lali tempat benda ya abini nikmaten nik bini bacaan jeda pun Allah Quran pak kan ki hatu farzakum wi jetekel ye bal nikmate bacaan di bini retin itu rot mana aku ni bahasa gendeng bila bahasa good lah kan ngaruh insyaallah temu makin dika haikal alhamdulillah tuh ya tuh ya seorang tuh boleh lebih mudah sih mata ada bangakan selebih mudah sih ada selebih mudah gua ulah kacau irku ya nikmat pak tetapi mentero nikmat kudu barokah kudu barokah jadi gitu penting belum tentu orang di andi bisa menikmati di andi belum tentu pada geleban ajunan banyak orang andi motor mapan Fortuner belum tentu bisa menikmati apa jauh orangnya kering meloloh gula zambian tandi motor tapi sekut numpak motor mak bisa jangan ngampung mulu loh sing ngampung numpak motor nyaman tak nerok nyupir tak nerok bensin patojo tengah lengker sih dari nyaman kan nyaman ada iyo di lo bende cong montro barokah canggih puru syarat tersetong kunjung jauh tak bida tu bida di pengajian unjungan kau mau unjungan ngerti pak bentar saya tahu sah iya berbeda saya komen tu dia lagi itu tapi diberi engkau lah baca engkau sutradara ini tukang foto tukang TikTok review kiai TikTok coba ya pesen kalau YouTuber tu kiai saya begendeng lesok kok kan untuk tukang foto kok lesok ya terus baru kesetong guna angkui ya sambil ngaji ya kau guna benda-benda jom taban-taban di antara ngakan mulai jadi tani bentai mencekon jangan pemain lama tak bisa iya boleh kiai dalam tak bisa aja gun karep bro iya gun karep syarat setong guna pada tiap orang setakwa ke Allah ya hekal ya engak napa kiai tandan reng takwa benih sebulan ngak gula yolok al-mukarrom pak benih sebulan yolok man bupati polsek mancamat dewan tidak sekojak takwa ni ke pak napa saya perintah ben Allah elakonin muka-muka kacang terima kuatnya ben sibini pak contoh perintah Allah solat 5 waktu nak ya arunya mandeng takwa sehingga solat ya kebala kan jepi le dia na komik kelope tak bajang pengak hari cocok lagi bini seleng pengak pak mula seleng pengak dermah tak gempang nyari kesalahan orang kesalahan abak perlu pikir kan si banyak orang kun nilai orang tak bisa nilai aban tibi tinggal dia atau karan edima pada kiai abidatu Nabi Muhammad atau kar ben rajinah pergi lorong beda ni tak ada yang Muhammad jambiarum banyak mun Muhammad tawad aduh jagun kecil sekelimat lagi kemantelik Nabi pernah kelero rajin apa ngereng boleh tungging sekoni Siti Aisyah radhiyallahu anha rajin Nabi sepelengan nom lo nikah setong bekto singkat Kanjeng Nabi matur Aisyah kok jebel kan
ngiring kesokan Nabi pernah pete bidang susu aing kok terus susu Allah Siti Aisyah singkat mari Allah susu ya teraki kanjeng Nabi kak dinto Nabi cepona dunian minta susu pur iya kemah itu erbat Nabi Nabi ria pak nginom apa boy Nabi ria sebelum nginom bismillah milan Nabi ada bu canggih puru apa ya muntai baca bismillah tak barokah bismillah Nabi bismillahirrahmanirrahim glek alhamdulillah ngaruh menurut Nabi apa maksud celguan baca bismillah letak ikasakian lambung ini mah beda kiai bidatu Nabi Muhammad coba samurat isobong ngari Nabi minum bismillahirrahmanirrahim glek alhamdulillah mungkin ibadah bismillah glek alhamdulillah benih pas gelak tak lakon kobon beunnya neng umat Nabi nginum lah lopot demah nanya samurat bandai ya mun ceu telur ya ben metu bismillah glek ya insyaallah ban insyaallah anjir kena ben mu ceu mun legal ngaruh Pak singkat Nabi oleh sejelguan Nabi ni kapasan atikanin Aisyah kak dinto Nabi kok susu saya kasih bantang Nabi kok babi banja engki Nabi ya nomban Siti Aisyah rajinah bismillahirrahmanirrahim glep mular mak nangis banisa cak benla kebeki susu nengkok pulang kok gigiran kering bini pulang kok nogolan pulang kok maperasaan ban punten janggolang Nabi abdi nasikalero abdi nasalah sanajan akabaya susu na ajunan mana iya jaban lapelakang ko ternyata susu karena ajunan saya bagi abdi tingyenom acen berarti kelak tapak kebuja olatin raja kun salah sakoni manusia jetam pada lopot salah korja ko cekut darah tinggi kok kunde iya Nabi benibah melak Ramadan sehingga ya jong kasih bini alo ya saling ngargai dalam kehidupan ini ngaruh Nabi Pak ya arapah kena ring laki dan ring bini tak pada Pak Allah akabai ring laki pertama Nabi Adam ring bini Siti Hawa Nabi Adam ikagabai ngangkui tanah milan sakus bagus namun sah pasti bersalah Pak magi gula kiai ya orang ni malaikat karena saya tujuan rokok ondem pada Pak kan ring bini Siti Hawa ngalaki tolang rosok Nabi Adam sekacir milan ring laki muna komantan bini ning kacir siap ning kanan ada sejarah harap ring bini mak ning sekacir polanah ateh semak kakacir milan ring bini recong cintai dan sayangi ya harap mak aku tu nikah karena ring laki dan ring bini selain tak abadah nomor 2 otak ring laki sareng Allah ban otak kering bini tak apa degi ya otak kering laki kebanyakan tepes mun ring bini pakan tel ban Allah la Allah sing ngatur la tanyalah ke dokter saya kemawi kecuali dokter gendeng okey banja bade Quran kapi lah Pak Islam tau sahabat ruwet di Allah bade Quran bade Nabi Muhammad bukti aja ring laki guleban bian tepes ring laki kan tepes mak le tanggap kepada masalah di dalam kehidupan nah mun tadi pimpin male tanggap cedek remah rakyat dah ngaruh Pak mun basaan tepak kesibunggan nyedek garen dolok ngaruh tes ngari kan tepes tes langsung nyantol maralah taruhan cakan calagean mundi kelakuan pasti fokus tak ada tolian demaban kan ngalak terus landuk pasti landuk tak kira mula ngotok je hari muntang kancah maram kita paham bedereng bini retin pas tandretan lagian langsung tes tu mak retin normal jagalah mau bahasan bersahari ni cik retin ambian batak kelunu berarti sambian gong selet kiba ke dokter sarap pada sebeka je Pak jenuh tak berjaya Allah ring bini ipakan tel arapah kena ring bini ipakan tel mun mikir tak sama dengan ring laki tepes tekah mun mikir pakai akal mun ring bini kena kentul mun mikir pakai perasaan milan ring bini selalu perasaan jaga perasaan aja nak ya jaga doh cedai ring bini kan kebela bini kok nak kok Quran lah ya milan ring bini Pak mun sampean tepan tukah tak usah tegar kami ceremi Allah perasaan
jangan ngojan jeremi padan mungkin Pak Wosia Allah ya ring bini saya dapur bah kami jeremi tak masak magigiain tak beduk deh bah jangan ngojan jeremi jaga perasaan dengan kui bahasa si Allah tang bini tak jeremi cerdas dia biasanya ring laki mundi bini cerdas biasa ben Allah ipetaka hajat kuat lekas lemeleh mak bisa bekal etar mong meloloh ya keng rimarin aku rasa koni ragu ni jedai jenu nyari ring bini ngapa jeng bini malaikat pak milana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ring laki berarti memimpin apa kan lebih cerdas tes tapi ring bini kan dia pakantel kelakuan nak kesibuk nah lema kelakuan bisa getibi pak nah lara binian rajin geluan bian ning dapur siapa sana se ada kai kangan kai buja ngucak pelapa kan ki rakora mana dia sapuat ngempen apa anak po ruwet lah kon mun geluan bian kun masalai ye kun siapa du kemelo arwa ari la kasokan Allah ingat je nak bagian solat ye hari tandan deng tak po bagian alako lah ha oh benin jeros boros ya mula bini tong ban bakalan dia tengka kan iya dua belenceh kan iya silong ngabolong ngaban ya tinggi anak letak merepot ring tua boleh pak ngari ajari mandiri Nabi Muhammad tak ketergantungan pak mandiri ring tua ring tu dah iya kebaina paguluan bian alak kopal tapelpal kan trauma bunga anak pak mas anak tak sukses tak rugi ban berpan kali ceros boros ya umpaman bandi penghasilan 50.000 sehari bagi lah kan jeping nyalek pak bolo kelawan mau tanya kaya apa mas sepolon kebeli beras keng keras sate pun sepolo ya mun sarocap macan lemes 15 yang majak kotolan larang seben capi pak bolo tak ada yang dari manusia mun larang pak apa pak dak betah sekali ting capi sate 11 nyak bro je penteno dia ngerti kapi ko pak jago untuk kenggi ya rusik nyak jeros boros ya keng bergerak dah ko lam laki 12.000 ya mabdi lemes alo jap ajam ya nah belungi pun kebeli tahu tempe plus kerupuk sepenting ramingakan kan deh bagancane berjong cereng-reng Islam satu ya maga ya tak rap aja agaya pak Islam cet ngajari agaya kur agaya si tadi genjeren kan ngarumun kira agaya tadi melarat Allah masa depan apa pikir ceki meruat kereng tua kan sini kau kur agaya tadi genjeren tak apa contoh biantar koncengan atau bentar solat asaro ngejalanah pas om agaya nyembah Allah om sunan nabi om le genjeren kan masa ndara bajangus kaos di maglambin kaos lagi bertulis nah tuku tani jaya ya pikir saya takbir budi pak rosak kan ngaruh model oleh yang penting punya modal mun penghasilan sehari telu bolo jantar ke warung gisi jong kerikusin nak ya paham lah kan kemampuan ya kan lalu uang 2 bolo mun tanya boleh ceping kari 2 bolo ke apa mas canban lek mele parfum mele bidak janban kena ring bini setia ben ring bini lambek tak sama jong kan tak ada pak pun semana ring bini lambek ingat raja dembian selepo sepo di mana ring bini lambek ya magaya jangan setia wing glowing tak ada mele bini setia mage maknya ye wing glowing kan kau mun kiba ke pasar lagu tanda jangan ada lain habisan pak oh iya kemet milan ring bini mun penegu pesai banyak wallahi lobar cak mentanya on tak boleh je tapi toko paisan dri wo ngan ki bodoh pak dan ki puru setia lacan ki putoh napa kesempurnaan ring bini lambe mun bedek tak apa gaya cukup dek seno kadang dek gelerkir kan ki pak aro dek gelerkir jago dipok tapok ting jebok belo banyak bitruk undang bini si tanda je coba FIFA Indomaret kan iya jong lambek kelemungan landan kapur mun setia Rexona kan dia iya sik ngaje nak belencen ben sepolon taku ya bagi kapi apa ban mi rokok ban iya ruah bagi kapi ya lek kelaban rezeki can Allah ja Allah iya lah ku mun beri boleh ben Allah ya pas ben tandi rokok
pasal minta boleh minta lek minta rokok mulai bagi minta boleh bintel kan wah kan ni Allah sabolon takut ya pasal tolos seminta lah takut kadang ni bagi kan pakai kep je lo Allah tak lepur yang lagi dia ya tetapi okor ekonomi dalam hidup rumah tangga faham ya ingat perintah Allah mapan norok kanjeng Nabi akabin ya terakhir trauma bunga ring tua nak ada tanda nak takwa kalau mapan ke Nabi mapan kareng tua ke matua ke guru karetan mapan dia takwanya mana saya ingat kareng tua ya sing Ramadan mulai gini banyak bin ya pahamlah maka bin ya alhamdulillah mak mudi banjong tak ke mana kan si panglet masuk ah go ganggu jiwa menekan juga pak iya sini kau racir ada iba kabin ben Allah bangun jadi terok trauma bunga beending tu tahu le sejuta wah dia pacang ngak juga tingkir ya gembengah kan ni ya jong babunga ring tuan ya paham lah nak ya kering tua mun tak ada ring tua tak kena berdekok ben ada dua bun Allah pak gula ramatu rabani dok dosa dua bun Allah pak wa budullah wala tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana mari ibadah Allah kering tu dua mun tak ada pak embuk tak ada embah ada jujuk tak mungkin ada kita saya ingat mun dak si mati dak Saudi Tegal Karang Roma kan din si mati gulaban bian keruduk mengkeruduk ya turin ni betebas meloloh kau tak beli kalau begena sediakan ring sepur dia bersekut munda si mati dia foto paham ya ring tua ya salon le ada son le senyaman ada kan benih aing solar kan iya jong kan biaya trauma bunga ba sen ko mek ada benih margono kiai ada munda po cerita ngapo jolon ya bakalur anja takut kalau paiman posisinya jauh kok dah mulai wah piring dinda lah torot aja ya kak kamel dinda gun mulau ya engkau jing tak perlu jing selangah jong kan lambat salepat ban motor truk ya bah neng kok gitu ngaruh bahan banyak kering tua kemat tua bas ya saya magah biit ban hari ring sepon dia nak ring sepon ban ring sepon dia nak bawadah ya terakhir guru nak arering tua giyah man allamaka dabun nabi arering tua giyah pak matoro sir syukur allamaka kiai sirok morok agama pak ya kelas bebe sirat marat langgaran dia madrasah mun tada kiai si mabe langgaran tak gel muntuk ke pondok pesantren mun tada SD tak gel terima SMP pak dan ini kepenting pak ki sehingga ke guru-guru matoro kiasat lembak kuracah melarat kiasat ni kemuntar kata lembagu le sampai tegang nyambun makon gitu samat aban ki muhyid tegang nyambun lembak sampai berjuang abagu lagi sar kawi mun sompa ko alandu pak apa gengsi ten nuruk siapa lah koh nuruk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun berdiri Islam ngako umat Nabi pas tak jaga ngalako tusah bini ni pak kenapa nan tak sekolah tak muntukan biaya kan tusah pak ala kore nuruk Nabi tandun ring takwa ngak aku ruwa pak ya mun bola dah si cakang ngalaku ben si tak alaku papa ada ben Allah pada derem ke pada nampak si cakang nampak besi si tak cakang nampak jangkem kare milen je babang kebangiri kata tangke si kairi lagi bini cakang si agomin gua jual jeruk ke jeruk kong dah si penting alaku yang penting halal kan deh ten gula mulai kesuka mbak gula ya Allah alandu tuh nikah pas tawaduk ke guru selendeng tu ya ngaji ke siapa biluan ke siapa yang kan ibadah sekut ben nyabis ke guru sekut alhamdulillah tes terakhir lelah kena ben sekut nyabis ke guru cara nyabis ke guru kereng tua kamat tua ke kiai papada ring ben sekut ingat apa jaran praktek langsung dia iya gun dia makin kok mereka kenapa dah nang kiai ban jadi neng sekutnya habis kayak dia lah kiai lah jepreng lah bendernya habis ya nak ku itu dua ya kemarin ban munsalaman kambuk kada dabun nabi embuk telo kali pak karena sudah ngandung embuk mari ya pak ya pahbu mat tua
Ternyata nampak mbuk di masjid ring tua salam lagi ya, songkem nyom tanang ben sebini gep ya. Kekurungan jin ban. Dai ke mensalam bener nya ciom nyong ada. Ada nyaman ta'adduban ngurmat ring tua, ngurmat mat tua, ngurmat guru, Pak. Ingat Habib bro. Pas balik ada minta barokah ya ini gun yeah selebay sekali Pak. Boleh malah ada langsung lektik balik Mas ya Pak aja al tahu saya teker kelos kode ya ibragoi ya lesok banjong neng segutnya bijri Pak hari ya lagu apa tanya ini kan nolongi kiai sirok morok Pak le tak lupa ke sejarah Pak mentaduk sejarah tak kepada kita kan ngaruh dia kok nyari salaman jadi lah tahu saya teker ya ya tahu saya kebentar Bu ngurmat baru kita usah kamat tua apa pada ya ibu sih bini pas kaki aina kan ya jangan koyong kan bandi guru asli guru ngaji kok dengar guru tambahan ya karena ke guru tambahan ya sekali-sekali ngelembe ya ada lekor kon ya minta terkaki amar tang tetan lo dina belum ya minta tahu ini taziun jago tak butuh pesen ban ke holil beni kiai cap pese jong beni kiai cap bison kok saboran ban makita nyabis kep bela ceping abdinara sing ciga ajunan yang kebetang santri make kesediaan makita nyabis beli nase ya pakun beli bidang ero kok nah kerja ku cekun yang kau si gending bajong le jaya dah kau gigi lagi binding le dawar tu kita gigi ai dulu apa bayi kan ngong ala terpulungan capi Pak ma ba andi ngan ngaruh aja pahano salaman mon ka kiai ka guru reng saya beri ilmu ka ilmu ban le barokah siom balik ya dinan tinggal balik aslam ben itu lubang beni undangan beni tara apa magi selamber yang penting cap kerno satos ya mentandi ra wanga to salon son tembungo seket loh mun sobung biru daun ngadun pawo jong ya kor biru jelas rong 10.000 ka bobo bade biru bu ngambung na yeng 2.000 parkir kali paham lena ya kesalaman gomin salaman gomin kasa gomin kada tulis ya benar kalau ada makelap sagut habis gua sekal jangan siam dulu pamare penjeping pada nak mana Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad